Akombori 150 aria maraikaraga gicagi-ini gia Gituamba Uthiru na kuria cikaro ciao ciraingirire mai na kwaraha ni mathamitio niguo kweherera ugwati riri atongoria hamwe na honge cia kuramata na kunyabara miako maretha njira cia uria mai maya megutherera niguo maume nyumba-ini ici kumana 87 kore iguru mokete uguo athi. So this is where they are coming to actually be able to converge at least tuonete ni njira ya mai kuma tene na gutire hindi kwaraha mai no niguo kiri andu magiaka njira ya mai na ni tondu riu ithuĩ ni twagite hinya ni murona uria tuhinyirirekeire ni mai maya ni turahoya thirikari itikire kuingirira yuke nigetha ituhingurire njira ino ya mai. Kuringana na MCA wa Uthiru Eric Ndung'u, thirikari ya kaunti ya Kiambu ni gomithanetie honge cia waki wa manyumba na aramati a barabara kura niguo gwetha kihonia kia mwaraho uyu, kuona muingi ukoretwo ukiorota aki a barabara ni kuonereria mai ma mbura migunda-ini yao na ni twahota guthie na njira ya mai o uria yambitie kuma itura ria 87 twoka tuikurukite uguo na Gakovu twaingira Gituamba na ni twaingira micii-ini yothe na migunda yothe kugeria kuona njira ya mai na ni twahota kuiguithania maundu maria tugwika ma narua na maria tugwika ma long term niguo uhoro uyu ndukanagumire andu aitu hindi ingi. Andu angi makiria ma 50 nao ni mathitwo guthama urio kumana na kuinama na kuhorokera kwa nyumba imwe iria maraikaraga itura-ini ria Kiamumbi, Kiambu. Ya kwamba kutoka hapa sasa kwenda mbele hili jengo mpaka tupate ripoti na suluhisho ambalo litakuwa la kutuambia hii ndio mwelekeo kwa sasa hivi. Maagizo ni kwamba kila mtu yeyote ambaye amekuwa naishi hapa kwenye hili jengo anafaa ahame mara moja. Kuringana na gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, mwene nyumba ino egweterera nginya riria anyabari a miako mekurikia guthurima wagiriru wa miako ino niguo maheo rutha na mwerekera wa ikinya riria rigutacukio. Tumekubaliana, hata mimi nimeangalia na tukaona ya kwamba ili jengo la pande hii upande wangu wa kushoto liko na hitilafu, kwa vile ukiangalia kwenye zile pillars zake zote mingi zimeanza kuingia ndani ya mchanga na kunaonekana cracks kulingana na mahali imeshikana na hiyo nyumba ingine na hii. Gukiri uguo Wamatangi akiuga ruhonge rwa guthara mogwati Kiambu ruikarite ruri cemba matura-ini maria mandikithitio kugumirwo ni muiyuro wa mai niguo guthara na guteithia aria mangikora hatika-ini. Sisi kama serikali tutakuwa na suluhisho ambayo tunaweza kuwaza pamoja na nyinyi, ndio tuulizane tutasaidiana namna gani, ndio mwenye anatoka hapa kama unaenda pahali pengine kutafuta ni jinsi gani tunaweza kukushikilia kidogo wakati unajaribu kujiokoa maisha yako na kuokoa maisha ya watoto. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.